haiko mzuri, haiko mzuri. Katika kitabu ya Hesabu, hatutasoma sababu ya muda nakimbia. Hesabu 16 shairi la kwanza hadi shairi la 3 na kuendelea, tunakutana katika kusanyiko ya wana wa Israeli. Kunainuka mtu mmoja anaitwa Kora ya kupinga. Wanasema, wewe Musa, ni wewe tu peke yako ndio Mungu atakuwa anatumia. Wanapinga, alafu wanafanya uasi kwa mtumishi wa Mungu. Ile uasi Musa alipoijua akasema, Mungu, watu wananipinga, imekuwa mingi, watu wako wananipinga. Mungu akasema, wale watu waambie wakuye. Tasema wakuye kila mtu na ketezo yake. Anasema wale watu hawatakufa sawa sawa na watu wengine, watakufa tofauti. Anasema kwa sababu wakati nitasema na manabii, ninasemaka nao kwa maono, kwa ndoto. Anasema lakini Musa mimi nasemaka naye kisi mtu anaongeaka na mtu mwingine. Anasema tena mimi namuonyeshaka na representation yangu. Mungu haonekanaki, lakini kwa Musa Mungu alikuwa anamuonyesha kivuli yake. Ndio unakuta katika Biblia inasema Musa aliona mkongo ya Mungu. Anasema ule alikuwa mtumishi tofauti. Anasema sababu Kora amesubutu kuinuka pale iko napigana na mimi mwenyewe. Anasema ule hata kufa sawa watu wengine. Wakamuita na jamaa zao pale. Akaambia Musa, akasema ambia makutano wasogee mbali na wao waache. Wakati walibakia pale, hukumu ya Mungu ikakuya, udongo ikapasuka, wakaingia na ikaisha hivi. Watakatifu, uasi haiko mzuri, rebelio haiko mzuri. Usikuwe mtu ya kupinga waongozi. Amen. Usikuwe mtu ya kupigana na waongozi. Iko kitu kibaya katika Biblia, kosa katikati ya makosa yenye Mungu alikuwa anachukia sana, ilikuwa uasi, kujirevolte, kupinga, kusema hapana, hakuna kitu. Waongozi wanasema kitu, unapinga na unaingiza ile kupinga ndani ya wengine, kisha kunakuwa kundi yenyewe na inuka. Wapinzani wanafananaka watu wenyewe wanajua mingi. Ninasema wanafananaka watu gani? Wenyewe wanajua mingi. Anafika kwenye watu, anakuwa kama anafungula akili yenu. Anasema mnaonaka na mnaka. Akili inakuwa kama inastuka, unasema kweli sifikiria kaile kitu. Sasa wanapendewaka. Wapinzani wanapenda sababu wanakuwa kama ni watu wanafungula macho ya watu. Malheureusement kwa kupinga. Wapendwa, kuko hali ya mbaya ya upinzani, isipate mmoja wetu au nom de Jésus. Ni kitu kibaya sana. Na mtu akikuletea mashauri, unakutana ndani yake muko mbegu ya kupinga, ya kupigana na waongozi. Sema unihurumie, umeniletea kitu ambacho sitakubaliana nacho. Amen. Amen. Na wewe usikuwe miongoni mwa wenye wanaamusha nini? Upinzani. Usikuwe promoteur ya upinzani. Na umetembea mubaya. Wapendwa, lazima uweze kujisaidia. Kitu ya pili ya mubaya ni kusengenya waongozi. Hesabu chapitre 12